Jedan veliki pozdrav svima. Nadam se da ste dobro i da ste spremni za nove informacije, da ste raspoloženi i voljni da naučite nešto novo, a to onda i da primenite u vašem školovanju. Ovo je Učionica budućnosti. Dobrodošli još jednom. Ja sam Nataša Micić i tu sam da vam olakšam školske muke, odnosno da vas naučim tehnikama i alatima koje će vam u mnogome pomoći da savladate sve ono što imate danas u planu, a i sve ono što vas tek očekuje u budućnosti školovanja. Dakle, Učionica budućnosti, naša tema je mapa uma, nastavljamo sa onim što smo započeli i naravno imamo onu ključnu poruku nek ti mozak radi, pa hajde da nam mozak radi, uključite mozak, počinjemo. Današnja tema koju obrađujemo jeste zapravo svet boja i simbola u mapiranju uma. Rekli smo na početku da je za mapu uma zaista jako važan segment boje i jako važno kako ćemo te boje zapravo koristiti. Na koji način su boje usmerene na naš mozak i kako naš mozak te boje dešifruje, kako naš mozak te boje pamti. Vrlo je jednostavno, naučnici su dokazali i mi se bavimo sada samo naučnim činjenicama i na taj način u stvari pokušavamo da naš mozak na najbolji mogući način kodiramo i spremimo za ono što nas očekuje, a to je proces savladavanja nekog novog gradiva i proces što bržeg i lakšeg pamćenja. Dobrodošli još jednom. Šta ćemo danas otkriti i šta nam je današnji plan? Dakle, pričat ćemo o tome zašto su boje i simboli važni u procesu učenja i pokušat ćemo da naglasimo pre svega, odnosno da stavimo akcenat pre svega na njihovu upotrebu i na njihova naravno značenja. Kako nam to boje pomažu da lakše i brže pamtimo? Pa upravo tako što ćemo na pravi način ih koristiti, odnosno svakoj boji dati određeno značenje i na taj način pomoći našem mozgu da bolje, brže, lakše funkcioniše. Zatim, bavit ćemo se i pitanjima, odnosno odgovorit ćemo na pitanje koje su to značenja boja i kako ih naš mozak zapravo pamti, kako ih doživljava, na koji način ih registruje i šta je to na kraju krajeva što prija našem mozgu, a šta je to što mu možda manje prija, kada pričamo o bojama. I ono što je još važno jeste kako da napravimo prečice za brže i za lakše pamćenje. Dakle, sve ono što može da nam olakša neki proces učenja. Ukoliko ste voljni da pratite ovu temu i ukoliko ste voljni da saznajete i mnogo više, upućujem vas na newsletters, dakle informacije koje možete da dobijate i putem maila, a kako stižete zapravo do newslettera i do tih nekih važnih i možda i zanimljivih obaveštenja jeste zapravo moj sajt natašamicić.com. Možete me pronaći i na YouTube-u i na Instagramu za još sadržaja ovog tipa. Zatim, isto tako, možete kucati nalog Nataša Micić Kids i tu ćete me brzo pronaći, a ukoliko ovo shvatite kao nešto što je veoma korisno i nešto što pre svega će značiti i pomoći vašim drugarima, ja vas molim da podelite sa drugima, jer prosto imamo jednu misiju da delimo znanje i da podržavamo jedni druge, što je u ovom procesu savladavanja nečeg novog zaista važno i na tome se negdje i temelji pravo drugarstvo, zar ne? I ono što je bitno i važno da napomenem u ovom trenutku jeste da ovaj video zaista pogledate u celosti i da ne preskačete određene delove, jer kao i svaka mapa uma, tako i ovaj video vredi ako je potpun. Dakle, ako su svi njegovi delovi tu, a ovo je jako važan segment mape uma, dakle, nemojte da preskačete. Možete da malo ubrzate i da budete efikasniji u pamćenju, dakle da podesite ovaj video pa da ga gledate 2 puta brže. I ono što je sada u stvari
ključ da razjasnimo na samom početku pre samog prelaska na značenje boje i na sve ono što sam vam pripremila, jeste da boje ne služe u okviru mape uma samo za dekoraciju. Dakle, one nam nisu dekoracije, one su nam zapravo pomoć i one su jedna, ajde tako da kažemo, jedan znak, odnosno signal našem mozgu koji govori, hej vidi, ja tebi prijam, odnosno ova boja, je li tebi prija, i na osnovu toga vaš mozak, verujte mi na reč, mnogo brže i mnogo lakše pamti. Na kraju krajeva ovo je nauka i dokazala, jel? Kako boje zapravo čine to naše pamćenje lakšim? Ovde imate jednu sličicu mozga i jedna strana mozga je zapravo jako jednostavna, crno-bela je samo, a druga strana je onako u bojama i bojama koje su poprilično upečatljive. I sad ću vas moliti samo sekund da obratite pažnju na ovu sličicu, odnosno da pitate sebe za trenutak šta vam je interesantnije. Šta vam onako oku više godi i šta vam je prijemčivije. Pretpostavljam da će to biti ova druga strana, obojena strana mozga. Ova je onako poprilično dosadna, iako može da bude veoma korisna. Sada na prvi pogled nam apsolutno nekako ne privlači pažnju. Zapravo ovo pokušavam da vam objasnim kako naš mozak funkcioniše. Sad, kada pogledate ovu obojenu, ajde tako da kažemo, stranu mozga, onda probajte sebe da pitate koja je to boja koja vam opet privlači pažnju. Zašto je ovo važno? Ovo je veoma važno zato što ćete u ovom videu, odnosno u ovoj lekciji, zapravo i pronaći odgovore sada na ovo pitanje koje sebi postavljate. Dakle, šta je to što vam na prvi pogled odmah privlači pažnju na ovoj sličici? Prva boja koju ćemo negde da analiziramo i da pomenemo jeste i plava boja. Zašto plava boja? Zato što ona podstiče mir i koncentraciju. Dakle, sad opet postavite sebi pitanje šta je ono što uočavate na ovoj sličici. Zatim, pomenut ćemo i zelenu boju. Zelena boja pomaže u opuštanju i nije ni čudo što kažu da boravak u prirodi, boravak u zelenilu, u šumi mnogo znači svakom čoveku, pa tako i vama. Pretpostavljam da se tu negde vaš mozak opušta, odmara. I to je zapravo, zelena boja predstavlja tu vezu sa prirodom i upravo iz tog razloga je ona boja koja pomaže u opuštanju. Crvena boja znači upozorenje, odnosno privlači pažnju i koristi se za veoma važne pojmove. Setite se samo koje su boje na semaforu, recimo. Zašto nam je crvena baš ta koja predstavlja oprez? Pa nije slučajno. Dakle, baš iz tog razloga što negde našem mozgu daje takvu informaciju, crvena boja zapravo služi da obratimo pažnju na ono što je napisano, nacrtano crvenom bojom. I pretpostavljam negde da vam je, odnosno da 90% vas negde uočilo odmah ovu crvenu mrlju, da ne kažem fleku, jeli, na ovom našem crtežu, odnosno na ovoj jednoj strani mozga. Zašto žuta boja u svojoj ovoj kombinaciji, evo ja danas u žutom, žuta boja zapravo stimuliše na mentalnu aktivnost. I nisam ja slučajno danas u žutom. Moj cilj je danas da probudim vašu mentalnu aktivnost i moj cilj je danas da budemo jako aktivni, da shvatimo ove boje i da zapravo njihovo značenje na pravi način iskoristimo, a to je kada ih utkamo u mapu uma, onda će to biti odličan posao koji smo odradili za naš mozak. Naš mozak će to jako voleti. Narandžasta boja, boja koja je energična i podstiče zapravo na entuzijazam. Dakle, sve ove boje koje smo sada pobrojali imaju neku svoju svrhu i one su najčešće te koje se koriste u mapama uma. Naravno, postoje neke sada, hajde tako da kažemo, postoje neke varijacije, postoje i druge boje koje je dozvoljeno naravno koristiti. Nešto što naš mozak zapravo najmanje voli jeste crna boja i onda je
obično taj tekst negde, ajde tako da kažemo, crnom bojom, a ono što privlači pažnju jesu zapravo onda te strelice koje su obojene i ako smo već nešto napisali crnom bojom, a važno nam je, onda gledamo da to zaokružimo, da podvučemo, da to bude onako mnogo prijemčivije i mnogo lepše našem mozgu. I ono što treba u stvari da negde sada izučimo i proučimo jeste činjenica za koje elemente mape uma su nam važne boje. Zašto mi koristimo boje u mapiranju uma i zašto su one veoma važan segment. Dakle, ajmo ovako da analiziramo ovo što je sada pred nama. Jedan onako naslov malo da vas zaintrigira, sve mi boje dobro stoje. Da li je zapravo baš tako? Neko kada se ušareni, onda mu kažemo, a vidi njega, on je u fazonu, sve mi boje dobro stoje, ali generalno svaka od tih boja ima neko svoje značenje i neku svoju simboliku i zato je možda čak ponekad i dobro da i sve one budu na jednom mestu. Odakle počinjemo? Počinjemo zapravo od prvog stepenika i počinjemo od onoga što znači žuta boja. Dakle, koristi se za pozitivne ideje, za motivaciju, da stimuliše mentalnu aktivnost i onda kada u skladu sa tim budete i koristili vašu mapu uma, odnosno kada budete nešto podvlačili, crtali ili senčili žutom bojom, znajte u stvari da je taj neki segment mape uma u stvari vezan za motivaciju, da vas motiviše. Zelena boja se koristi za ideje koje su u vezi sa rastom. Pričali smo da zelena boja predstavlja taj neki umirujući, ajde tako da kažemo opuštajući ton. Zapravo zelena boja ima tu simboliku rasta zato što su nam uglavnom, kada posmatramo prirodu, kada posmatrate šta je ono što je u prirodi, zeleno, onda ovo i tekako ima veze sa samim tumačenjem našeg mozga i ono što zapravo zelena boja i predstavlja. Plava boja je idealna za neke glavne koncepte ili za ideje, baš zato što nas motiviše. A narančasta je boja koja negde onako približna crvenoj, u stvari veoma bliska u onom spektru boja, i narančasta u stvari zapravo zahteva akciju, budi neku energiju, ona je sama po sebi poprilično onako energična i predstavlja jedan entuzijazam. Povezuje se sa suncem, povezuje se sa energijom, sa nečim što je baš to, neka akcija, neki novi dan, neki novi početak, kako god hoćete. I crvena, rekli smo već, da crvena predstavlja u jednu ruku oprez, ali u jednu ruku i nešto što je jako, jako važno. Dakle, crvena boja privlači pažnju i signalizira negde važnost. Iz tog razloga vodite računa i gledajte zapravo da sve ono što vam je važno, sve što je na neki način ključno bude zapravo tom crvenom bojom naznačeno. I kada ovako formiramo boje i kada ovako pogledamo ovog čikicu, onda negde i dolazimo do onog krajnjeg rezultata, a to je uspeh i zato smo negde svi i ovde iz tog cilja. Sada, ono što je značajno za pravljanje mape uma jesu zapravo i primjeri da vidite sada, pošto smo pričali o bojama, da vidite kako te boje funkcionišu zapravo u samom sistemu jedne mape uma. Ovde je jedan primjer upotrebe boja na mapi uma. Reč je zapravo o solarnom sistemu i negde je ideja u stvari da pogledate zašto je baš napravljen ovakav odabir baš ovih boja i koja su njihova značenja kada pokušavamo da savladamo lekciju, evo ovako, baš iz ove oblasti. Hajde da vidimo kako to boje u stvari imaju određene značenja na ovoj sada mapi uma. Ono što je ključno, od čega ćemo da krenemo, što nam je ovde u stvari zapravo centralni pojam, jeste sunce.
I iako nam se ne nalazi u sredini kako onako smo navikli da izgleda mapa uma, ja sam namerno napravila i ovakvu kombinaciju da vidite da nije nužno da bude sredina, ali sam sigurna da ste već na prvi pogled uočili šta bi zapravo bio centralni pojam. Zašto je ovaj centralni pojam ovako stavljen sa strane i zašto je ovako naglašen? Zato što on praktično od tog centralnog pojma stvara se jedan niz, znači pravimo jedan niz i postoji neka struktura i upravo je bila ideja da se naglasi njegova važnost, jer od njega, od tog centralnog pojma zapravo sve i počinje, jel, zar ne? Iako, kažem vam, nije sam centar, njegov ovde je naglašena važnost je naglašena njegovom veličinom i naravno ovom žutom bojom, jel? Zatim imamo nešto što je prvo, odnosno praktično sledeće, jeli, do Sunca, jeste jedna sivkasta planeta koja nam je mala i brza, jeli? I negde jako blizu Sunca poprima tu neku njegovu jačinu, ali s druge strane ostaje mnogo manje primetna u odnosu, jeli, na Sunce. Sledeća je jedna topla žuta i predstavlja, simbolizuje, jel, Veneru. Zašto topla žuta? Zato što je Venera zapravo najtoplija planeta. Ima najgušće oblake, jel? Potom dolazimo do našeg doma, do naše planete, Zemlje, i ovde možete da uočite da je Zemlja zapravo u kombinaciji, jeli, zelene i plave. Zelena predstavlja, dakle, naš dom i ova plava zapravo predstavlja, simbolizuje to da na Zemlji se nalazi, da na Zemlji ima zapravo i vode, jeli. Zatim, bavimo se jednom crvenom planetom. Crvena planeta je zapravo Mars i nije sasvim slučajno, nego upravo namerno je tako i obojena. Zatim imamo Jupiter, koji je predstavljen narandžastom bojom, zato što je najveća planeta koja je poznata po velikoj crvenoj mrlji, i upravo je to bio razlog zašto smo je označili na taj način. Imamo planetu koja je opet neke zlatkaste, ajde tako da kažemo, boje, zato što su prstenovi Saturnovi baš imaju tu zlatkastu notu. I upravo iz tog razloga je bilo i neka poveznica, jeli, da se napravi baš u toj boji. Zatim, Uran je plava i jedna onako, ajde tako kažemo, odiše tom ledenom atmosferom i upravo iz tog razloga nije ova plava koja ima tu neku važnost koju smo ovde pokušali da označimo, jeli, kod Sunca, nego je Uran ona ledena plava, ona, ajde tako da kažemo, ne toliko možda i primetna plava. I Neptun smo označili tamnijom plavom, jer je to zapravo plavi gasoviti div i negde je bilo i logično da to bude plava, ali ne, kažem opet, ona plava, nego dosta tamnija, jeli, da se razlikuje od ovih svih ostalih. Evo jednog ovako prikaza planeta Sunčevog sistema i ovo je samo jedna ideja kako možete da učite, eto, čak i geografiju, jeli. Ukoliko želite da dopunite zapravo svoju mapu, evo i predloga nekoliko samo segmenata. Mesec možete da stavite, jeli, pošto je prirodni satelit Zemlje, možete da koristite i srebrnu boju i on praktično je simbol tog nekog malog, jeli, kruga pored Zemlje, a opet veoma značajan Zemlji i ta srebrna boja mu daje tu neku važnost zbog tog sjaja, jeli. Zatim, asteroidni pojas možete predstaviti između Marsa i Jupitera tako što ćete koristiti tačkice, ali koje neće još biti toliko primetne, naravno uočljive da, ali ne toliko primetne, i
na taj način možete da označite i da predstavite praktično i taj asteroidni pojas. Onda ideje koje možete takođe da uključite u vašu mapu uma jesu zapravo i simboli. Zvezdica, pored planeta, znači sa nekim posebnim karakteristikama, zvezdicu najčešće tako i stavljamo kada nam je još jedan segment onako važan, da zapamtimo. Naprimjer, pored Saturnova prstenja, pa Jupiterova velika crvena mrlja, nešto što vam je još negde značajno, pored te planete da postoji još jedna još jedna dodatna informacija označena tom zvezdicom. Zatim upitnik možemo da iskoristimo kada hoćemo da označimo neke neistražene činjenice, dakle neke misterije ili nešto što je i dalje pod znakom pitanja. Da li recimo to što je večito pitanje, to jeste postojanje života na Marsu. To je nešto što može da bude kao oznaka, da se koristi znak pitanja i nešto što može da bude razmišljanje, pa to tako da vam stoji, odmah će lakše i vaš mozak da zapamti. A strelice su nam za pokazivanje kretanja planeta, znači možemo i to čak da napravimo. Ili recimo neka razlika, neke pojedine karakteristike da naglasimo, ili na primjer kretanje unutrašnjih ka spoljašnjim planetama, mislim ukoliko nam je to sad značajno. Ovo su sad već neki detalji koji nisu toliko možda važni za svaku mapu uma, ali evo u ovom kontekstu mogu da vam koriste. I ono što bih htjela sada da negdje zaključimo i da rezimiramo zapravo šta smo uradili, jeste da, evo, upravo ove sada što vidite, baš sam ovako i htjela da naglasim, neko bi rekao žvrljotine, imaju i tekako svoju simboliku i tekako nešto što nam je važno. Dakle, jesu boje jako važan segment mape uma i vaše mape uma nikako neće izgledati isto ukoliko je u bojama ili ukoliko je jednostavno onako samo crno-bela. Setite se one sličice mozga na početku. Zatim, ne morate da se držite striktno rasporeda elemenata i ono što je veoma važno jeste da svaku mapu uma, odnosno svaku situaciju prilagodite temi. Dakle, prilagodite i da učinite vašem mozgu prijemčivom, odnosno da mu udovoljite na neki način da lakše i brže pamti. Sad, zašto su nam ove ovako crtice, odnosno ove žvrljotine važne? Pa upravo to da naglasimo još jednom upotrebu boja veoma važnim, odnosno, ajde da ne kažem ključnim, za mapu uma, da je svaki segment mape uma negde izuzetno važan. Dakle, crvena nam označava još jednom da zaključimo važnost, žuta je motivacija, ja sam danas ta koja želi da vas motiviše. Zatim, narančasta je poziv na akciju, a plava predstavlja neke nove ideje koje će se izroditi, odnosno koje će i vaša mapa uma na neki način definisati. I ono što još treba da zapamtite, dakle nije zgoreg, još jednom i da ponovimo, a to je da zapravo kreiranjem vaše mape uma vi učite. Niste ni svesni koliko tim crtkanjem zapravo i koliko tim nekim po vama, ajde tako da kažemo, možda manje važnim koracima vi zapravo trenirate vaš mozak i terate ga da uči i da pamti, ali na veoma opet zanimljiv, njemu zabavan način. Zatim, praveći vašu mapu uma, vi zapravo šta radite? Razvijate svoju sposobnost, a to što je važno jeste u stvari da učite vizualno da predstavljate neke stvari. Organizovanje informacija nije uvek lak posao. Naprotiv, to je veoma težak posao i nama odraslima. I znati organizovati informacije ponekad znači i spašen dan, odnosno u kom kontekstu kada ste dobro organizovani i kada stižete sve da uradite, onda ste vi naravno i mnogo zadovoljniji i vi i vaši ukućani. Pa isto je tako i sa nekim školskim obavezama, isto je tako i sa vašim dnevnim obavezama. Zatim, ono što je još važno da dok pravite mapu uma, vi zapravo istražujete.
terate vaš mozak da dosegne one nivoe i one granice koje do sada nije dosezao. I pored toga što ga, ja kažem negde uvek u šali, buildujete, trenirate, vi njega zapravo terate da istražuje. Jer vi na taj način postajete neko ko mnogo više razmišlja da li ću na ovom strani papira napraviti nešto, pa ću obeležiti tako, pa ću ovo povezati. Ne može to da stoji na toj strani, mora da stoji na ovoj strani zato što je ovo bliže glavnom pojmu. Dakle, itekako ima veze šta radite i kako radite i zapravo ova mapa uma vas tera da te neke procese onako dovedete, hajde tako da kažem, do savršenstva, da ne budemo lažno skromni. Ono što još činite praveći mapu uma jeste u stvari što dajete, to smo rekli negdje i na početku ovog kursa, svoj lični pečat, pa možete slobodno u skladu sa tim i dodati svoje neke simbole, dodati neke svoje beleške, dodati neka svoja zapažanja, ali vodite računa da to bude poprilično u kratkoj formi, kratko, jasno, precizno, što jednostavnije i što jasnije, jer nema potrebe zatrpavati vaš mozak nekim manje važnim činjenicama, nema potrebe zatrpavati ni tu mapu uma, ni taj papir, bolje je da bude i manje informacije, ali da one budu baš s razlogom tu i da to onda ima neku i efikasnost. Dakle, verujem da je ovo bilo na neki način i vama veoma korisno i ono što na kraju nikako ne smijemo da zaboravimo jeste da upravo to, budemo precizni, budemo jasni, ono o čemu sam pričala, budemo sažeti i da to nije samo reč kada su u pitanju beleške i ta neka zapažanja gde sam rekla da i tu vodite računa, nego zapravo da cela mapa uma bude jedna jako jasna koncepcija i da vam je dovoljan, ne zaboravite što sam vam rekla, jedan pogled posle, nakon stvaranja mape uma, da vaš mozak već odmah se dosjetite i kaže, ja ovo znam, sad sam ok sa tim, I ono što je u stvari zapravo jako važno jeste da taj nadržaj mozga bude taj ključ koji će otključati sve one zatvorene svetove i foldere u vašoj glavi i zapravo pustiti mozak u proces i razmišljanja i pamćenja i tako napravljenu koncepciju i tako napravljenu mapu uma koja je namenjena vašem mozgu, zapravo vaš mozak će vrlo, vrlo rado da zabeleži i vrlo rado da pamti. I ono što je najvažnije jeste da se opustite i da stvarate vašu mapu uma samo za sebe, da uživate u tom procesu, da budete pre svega svoji i da dopustite i vašoj mašti i kreativnosti tu neku određenu slobodu, sa opet i nama važnim ciljem, a to je da napravimo, odnosno da stvorimo jednu mapu uma koja će vam koristiti. Nemojte samo da zaboravite da tu mapu uma koju je vaš mozak registrovao, koju je vaša glavica zapamtila, jeste zapravo mapa uma koju ćete vi ponovo aktivirati u onom trenutku kada odgovarate. Kada stanete pred nastavnika i kada vam nastavnik postavi pitanje, vi tog trenutka u vašoj glavi otključujete vašu mapu uma, pred vašim očima se stvara vaša mapa uma i vi zapravo onako kako ste pravili mapu uma, vi odgovarate. Kako odgovarate? Počinjete od tog glavnog, najvažnijeg pojma, od tog centralnog pojma, od tog najvećeg pojma i onda granama bukvalno pratite linije, strukturu, kako dolazite do nekih detalja. Svakom nastavniku, verujte mi na reč, nakon toliko godina iskustva i rada u učionici, svakom nastavniku je prvo vrlo važno da zna da ste vi razgraničili šta je ono što je bitno od onoga što je manje bitno. Dakle, kada odgovarate kao kada pravite mapu uma, ne počinjete od onog najsitnijeg, ne idete od detalja, nego idete od krucijalne važnosti nekog pojma, dakle od one osnovne tačke, pa onda se granate do detalja, ali često onda kada počnete tako samouvereno i da odgovarate, vama nastavnik kaže u redu je, sedi 5. Dakle,
dolazimo i do tog dela. Ukoliko ste bili zadovoljni ovim, ja bih vas molila da ostavite i kratak komentar ukoliko vam se ovo dopada, ukoliko imate nekih sugestija, nekih želja da radimo, da koncipiramo nekako drugačije ove module, slobodno pišite, ja sam tu da pročitam sve vaše predloge, naravno i sugestije. I ono što je sada ključno jeste da treba da se bacite na posao, da kreirate svoju mapu i da ukoliko želite da nekim komentarima, dakle, podelite neko vaše iskustvo, možda da slikate svoju mapu uma pa podelite sa ostalima, postoji jedna opcija, dakle, opcija pitanja je otvorena zapravo za sve vaše komentare. Ja se nadam da ste bili zadovoljni onim što ste danas videli i verujem negde da vam je ovo bilo jako korisno i iz tog razloga želim da vam se zahvalim i da vas pozovem da budete opet deo i naredne lekcije koja nas očekuje i da pažljivo pratite sve ono što radim. Verujem da ćete imati velike koristi od toga. Ukoliko vam se, kažem, sve ovo dopada, onda to preporučite i vašim prijateljima. Vidimo se.